Ia mau kasadeje, raka chokoros tacho nan programen Pein Karong and Sapwekeikat. Programen kabesa ka poyo magawa patasang o bisensa ng wain konpe. When paten sa sakare kichon way raka para sampalakan me wiwi nan kantan sa ranwatch. Hariya mo na pan pachoyang nan programen kabesa nan success. O kanyang merit, yung walian kishti o ya at yung sakaratan kay Poni o tuon malinwa, warak sa kampon kayo at yung sakaran wala pan kukurensanan kan ko. Wan kisawan maklikan na nadaknan kanya ko. At yung alwang chororan kilto ka, sawan machay kabinan wain konpe, karyawan kabina, speaker, 5 speaker, o chaway kan chorus, 19 legislature. Wan kisawan ko kung labalab, Samura labalab o chong tatak sarawikan chorus nan pilihan lang kan chorus nan way konbe o bachiwan wan ki saban ma chon way yungsak ran watch way saban man kiyan so ma o chalan kachin kasamo all kasam parsimen mawalian tor office and campaign staff the department and plan nan way konbe foreign secretary kupuro chon way Karian sukses pan bacawan lupa. All kesempat pukat nan programen and sukses amai cuma so. Kelangan program director. Iban pacawan pacawan program director segala kupur koras rekat dan program kesempat and Pein Karong and Sapwekeikat. Kabrayan pacawan program what ye mekan kis segala kupuran drone way. Ira kesampalakan makanya way yang kecenmangi mengtetapkan kansat ng government and way punte. Ni aralak sang naman kusunet and kusang sapal and kupukokan and obsing sa reorganization act o kusunet akan kupautar kung ya apal pali yung punte dengan way bukan the public land o weapon sesungkan o kusunet makasanti Kosanet ibu ya pen apali tantore o kilkilele wasapa takan o polpen cia pat ketuk o tian met o tian murakan. Irat kayu makona ngan sansan kamtan sa makaun ranwat te capui yei director Peter and Loan te wasai sukes nan opsin sa division silu me patriye yei division in public land o we achieve ye wallet alias the Solukan alien week. Karyao division in survey and mapping we achieve ye Mr. Carl Tiapulus, Seton and Kaleti. O Kasilu division in historic preservation and cultural affairs we achieve ye Mr. Alfredson Lator the Lepenwane. Irat karyaw ng campaign sa Ramwat Mia Port and AOL Division kan. Public land, ye Port of Trustee. Survey and Mapping Division, ye Port of Land and Examiners o Historic Preservation Review Board. Ramwat sa Patronage Station Pantata Actual Counter o Sagare Kuwe, irew halapakan makonan ang sansay ng program mo. O sakaratak kayu meban pita Public Land Division iban patawan penetrat o Mr. Mois Kilmete puan sakar kita ire oralam bukat main Mr. Kilmete Kalangan kami Mr. David post madalanim o kalangan kami program director para ya Kuentakan patoyang nanay pangya po kung walianti ay man walianti management public land and subject o ya kausa at tumaran mawan katu ang kalabago soko tunwoy misap division in public land kokouta pan manang kusennet state law number AOD tas kapubili may sa kulmao tas wali sa gusto Magkasaneti division what o according to Metan Mia division chief
o support personnel tron the tong kay metan yang sawas administrative functions o niyan sa order provide technical support through the director of board of trustees o aray tumal pugokan mebit public lands when kak and kapayata ilaban poseneta on board of trustees trakta ng truster period pan manang posenet district legislator 4L 69-76 o proposed o electoral. Puenka and we are trustee the song of all on public land chorus ng Tonpe. Puenka and Kamaratic Takay o Uyak Takay on men Tonpe Unsa. Sabi sa kan, may division of public lands, we are runward, may yangaki, patrapan pagpangkan, may pinpitalong ng opsinsa. O report from Board of Trustees ng Wiyalangalang, may pit will pagpak, pagpako itawin questioned the regulation. Pariya pa, o sang audit findings o recommendation na claim sa pla. Pasanatiyar, we are pantatokyo, puentak and sakang pagpangkoros na pangging pitalong na nopsinsa. Kukureo, ramasaman, may pangkukurgi, sawas sa nopsinsa. Pananane, and nautauta application ng option director. O Pein ni option treasury isa pan application fee ni one chala riesa kono morin application pidalonger director pan review will pakpak o kasapulang division of public land when patroyang ng compliance review. Rinian sa Division of Public Land pan kaim sa kala actual pukuhan review raban po na bata supporting documents kan koras puentak kawait Board of Trustees niyan sa maraban din wiya na malampi will pagpak morin ang sa Board of Trustees pasanatiyar actual pasanti metan sakam o kawait will pagpak metalong management utang pangkaw na bata pasakan ni hintun o katarang aman naman makaptilong erat magpakpak o board patrawan wira lang piya. Ariya isan sabi sa kan may public land we ranward rewiya service and apani pakpan lease mawewe residential o commercial lease. Rebila papali pakpan correction permit, pakpan sublease akan, pakpan assignment, pakpan mortgage, pakpan temporary use right, pakpan white title, pakpan land bill permit, o pakpan development lease o magkayong pasampal pakupakan kasapasapakan ko Rusya masaykin tra imsakla sang nan pakpakan makaptilong nan Japan nan muisapan pakpangkan masaykin tra pinumsakla akwalba magkaptilong nan muy Navy pakpangkan mabilsaykin tra imsakla akwalba nituan ilakan Kusanetin Trust Territory Patrawan Homestead Program. O we are ranward ni akwal niyaralak Public Land Distribution Act of 2007 may sansa ng authority State Law 6L 116-08 ari ayamat niyaralak tama Public Land Patrawan we are ranward. Ariya pwede anso program director who goes Sapwekeikat panay sa secondary program and ranward ay malwalianti management and public land who sakar kita
public land program akan ilakan pesenatakan memia may ilaki board of trustees manaman teator program akan mepan patuto mungkin rano arian wow Gulian management and subject sakara kalabago so patron way sak o mepakpaki utru trosawas on public land program akan parusia area ko yang kair yemet me public land taken apa sa particular program kalangan Kalangan ko Mr. Clemente puede kawai wani sensana mo Why success ban bache wan luka Mr. Akram Pong kabesa karayaw meban data palian survey and mapping komoi Mr. Akram Kalangan main program director Mone banyang patro kwebi patro wataban patro nilang ay tuwan sa karatan wawala pan kuran sa watay report o ay tuwan wow ay bil patrang at laboy kan magmukatan tiyang mo wayan kata melel kagdaan division na survey and mapping niyarap dami ang patro ng success Wiyakan paliwat yay sawakan makarongrong la patotang silagaw sap manaman may silkon the certificate of title ni wiyakan song tang sa ani aralap yay sakratawat yan kakan tagita division wat the paliwat may survey and mapping kalangan may program Kalangan ko Mr. Akram o ay susit cheban kitchen ng game sa kalang sakarata mebansang Mr. David meban kitata Balian Historic Preservation and Cultural Affairs ko Mr. David Kalangan kami program director ay tumalwawan parpatuta nawawan kak sansal mani kusunnet me sansal yang muwa title ri sakriyaw Ekatete ire orala pukat meban utan uyawi o project pen pukat tan uyawi tan menen ire tuk te title ri sakriya un kusun itu ire kan antak sansalong we kayu uyakan tia kan nilematai te sapatai punti kecai ban katia o katen mangi te kasawi tia kan yiyas te memau an punti kesilu Uya pensile tore o apali wasapat and naisip o wasakan no yan niliman uwe konen pun. Irupkat koros kekailit na title release kriyawan kusunuto o historical kak tata o apali yang uwe konen pun. Ay may menan kak sansal nan program and round kalangan kami program terak. Kalangan wala ko o kalangan kupur koros ay mes makayam sa kanar program and kabesa kap Pein Karong and Sapwekeikat program and kabesa magawa batasang obsensap ng wing ponte area esensan na program and runwatch area program ng beo o kangan program akan apan pachoto nan week mapan pachoto kan kalangan ng kupur koros o kasilelye